Međunarodni dan žena je bitan zato što nam govori da borba za rodnu ravnopravnost nije borba od juče. To je podsjećanje za nas da je iza nas veliki broj žena koji su uložile dosta toga i žrtvovale dosta toga da bi žene kao ja danas mogle da glasaju, da imaju 8-satno radno vrijeme, da budu ravnopravne članice društva. Optimalan način bi bio protestom. To je moje mišljenje. Ono što bih ja voljela da vidim što više jeste da žene progovaraju o nepravdama za koju znam da je osjećaju i znam da je vide, da se organizuju, da mobilišu jedna druge i da u toj borbi zajedno solidarno nastupaju. Ja ću razdvojiti svoju poruku. Moja poruka će biti upućena ženama. I ta poruka glasi da progovorite o onome što vas tišti i onome što vidite da je nepravedno i to se ne mora samo ticati žena nego svih pitanja u društvu. Da se organizujete, da budete solidarne jedna s drugom i ja ću biti tu s vama u toj borbi. A poruka muškarcima je da se priključe također ovoj borbi.